ubwato rutura bw'igisirikare cy'u Burundi bwaburiwe irengero. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ubwato bwacyo bwifashishwaga mu gucunga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika bumaze iminsi 2 bwaraburiwe irengero. Ubu bwato buzwi nka Patriote ingabo z'u Burundi zabwifashishaga mu kurinda imipaka yo mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no guherekeza ubundi bwato bubiri Kajogo ndetse na Mushara butwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bijya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko buriya bwato bwabuze mu gihe bwari buri mu myiteguro yo kujya gutwara abasirikare bakomerekeye mu rugamba n'imirambo yabaguye mu mirwano yabereye muri Minembwe na Point Zero. Bivuga ko mu mpera z'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zavuye mu birindiro zari zifite muri Minembwe na Point Zero mu gihe batayo 33 iyo bivugwa ko igoswe mu gace ka Rugezi aho abasirikare bayirimo bavuga ko babuze uburyo bwo kuhava nyuma yo kubura ubwato bubacyura. Amakuru kandi akavuga ko kugeza ubu ngubu hatazwi cyaba cyarabaye kuri buno bwato bwa rutura mu busanzwe ufite metero 22 z'uburebure na metero 4 z'ubugari. Ikindi bukaba buzwiho kwihuta no kugira intwaro zikomeye. Iyi ni Brandwell David. Tureke guhendana, ubu bwato babwiyibesheje. FDNB aya niyo mato makuru yarari muri Tanganyika yabo, yarashinzwe kujya gufata inkomere ndetse akanatanga umutekano ku yandi mato mato, ndetse akaba yanakifashishwa nk'ibitaro. Yashimuswe, ariko abarundi bahawe ruswa barayiyibisha. Tureke ibintu byo guhendana, niyo mpamvu mbabwira ibintu buno honje ku manywa ku murango, kubera ko umuntu twivugane wamaye amakuru. Aya ntabwo ari amakuru Imana impaye, ni amakuru je nikuriye mu basoda bari ku rugamba. Ntabwo ari amakuru nje kwa ngo nje guhanura. Oya, ubwato bw'u Burundi bwibwe nande bwaburiwe irengero mu minsi 3 n'umunsi wa gatatu. Ubwato bukomeye, ubwato ntabwo ari kinyegera, na mato manini. Harimo umuntu akumva ubwato akagira ngo ni bumwe barobesha amafi. Ni ubwato bwatwara imiduga, ni ubwato bwatwara amabatayo ngahe y'abasoda, ni ubwato rafiki yabo. Nibwo bwato bwa mbere mu gihugu bunini je narahabaye. Tubiziranyeho nyine, umuntu wumva ibyo mvuga atari byo aze kutwandikira muri comment utabereye uvuga ukuri uko guhari. Ubu bwato bwa buri wirengero ninde wabwibye, yabujyanye he? Ubwato ntubwikorera ku mutwe ngo ujye kubuhisha mu Rwanda, ntubwikorera ku mutwe ngo ubujyane mu Minembwe, buri muri Tanganyika. Ubwato bufite kamera, ubwato bufite abari babuyoboye, ubwato bufite GPS, ubwato buri mu mazi. Za submarine Mbayahaga yavugaga, za marine Mbayahaga yavugaga ngo zibera ku mugongo w'ingona ngo ziba ku mazi. Aya mato bayajyanye, igisoda kigwanira mu mazi cy'u Burundi kiri. Ku mugoroba nababwiye ngo hari ruswa iri gutangwa mu Burundi mu basirikare n'abandi bantu batandukanye benshi kugira ngo bagambanire igihugu, kandi ni mu mugambi wa Dawidi. Nababwiye ejo hiriwe umukwabu i Bujumbura, ntago bafataga abagore, ntago bafataga abakobwa, bafashe imisore. Ntago bafashe abatama, ntago bafashe abakecuru, hafashwa abasore n'abagabo b'ibikwerere bangana na jewe nyine, n'abandutamo gake nabo ndutamo gake. Abo bose barabafashe mateko ngo babagiza ngo kutagira ico bakora. Aho ni michezo ya ndani. None amato haciyemo iminsi 2 abuze. Muvuge ngo Prophete General Mariti, je muntu yanyandikiye umusoda wo muri FDNB yambwiye amahera igisirikare cishuwe uhereye kuri kapiteni w'ubwato. Bamare kubishura, bishura abagore babo n'imiryango yabo. Gusa yenda CNDD-FDD mu kanya, koko Perezida we ntabaho, ubwo ni CNDD-FDD baraza yenda bagira ibyo babeshya cyangwa bongera cyangwa se bagabanya kuri ibi, ariko kuri guhari aya mato n'abarundi bayagambaniye. Isaha yahagurukiye mu kiyaga cy'u Burundi yerekeza mu kiyaga cya Kongo, yarenze urugabano rw'u Burundi yinjira muri Kongo. Arangije ashimutwa, bajya kuyatsika ahantu aratwikiriye. Muze kumbwira mbaha amafoto n'amashusho. Mato y'u Burundi rero ijambo nanze ryatumye nkara cyangwa se numva nuko muri kwa ngo yabuze se n'abanyaburayi bayajyanye Tanganyika inganite.
yabuze se ni Zambia yayajyanye, yabuze u Rwanda ntirukoraho. Ariko ubu cyakora muraza kuvuga ko RDF yamaze gushimuta amato y'u Burundi. Iyo yaragowe ngo nyine niyo yishyura ibyo byose ikiguzi kibibaye na RDF n'abakoroni abajya mu mahanga no kurondera ngo ibihugu bitagira akazi bitezwe imbere no kudakora. Neva yaravuze ngo impamvu ngo birukanka ngo mu mahanga no mu makungu ngo no kurondera ngo ahantu hari ubuzima bworoshye. Aho bworoshye ni muri Afurika. Mu Burayi bakora 24/24, mu Burundi ntibiraba, mu Rwanda ntibiraba. Naho biba ni mu baganga n'abasirikare. Ariko nta murimyi urima mu ijoro, hari abararima bakoresha imashini mu ijoro. Nigarukire M23 yashize amafaranga menshi mu gihugu cyane. M23 yamaze kugura igisirikare cy'u Burundi. Si amahera, inyota Neva yagaragaje ko akunze amahera. Everest Ndayishimiye, Sebarundi na Prime Niyongabo, Kasupari Baratuza bagaragaje inyota ko bakunze amafaranga menshi y'umurengera ava muri Kongo. M23 nayo iri kuyabaha rero. Ntabwo ari Gisekedi wayabaha gusa, ubu noneho ikibuga cyacuramye na M23 iri guha FDNB. Kandi ibi bintu mu bigenzura cibwe umutwe nimusanga ibi ndi kukubwira. M23 iri kwishyura igisirikare cy'u Burundi kikayirwanira, kikayiha amakuru. None ubu n'amata ahenze bayashimuse ku rutandi ari mu biganza bya M23. Bagiye kugenda bakora ibyo bashaka, za nkomere zibura uko zijyanwa i Bujumbura, abantu bose babura uko bagenda. Ubu inzira yo mu mazi irafunze ku ruhande rw'u Burundi, ku butaka ntikiri bukunde, ahantu hose mwafungiye amayira. Inzego ziperereza ubutasi bwa 20 niba banafatanya n'u Rwanda cyangwa na RDF cyabakanakorana nkuko Neva bibashinja, mwebwe nta bandi bantu mwakorana? Hari abacashuro, amato ngo yazimiye. Imagine vraiment nawe uri mukuru, rega ari ibintu batubwira ngo amato ngo yabuze. Jewe nimumbwira ubwato buruti y'inzu nicayemo, mugende mu buhishe muri envelope cyangwa mwishashi, etage barayinyegeza. Ariko bana nyagasani, bure wafata etage, iyi etage ya Oberere hano muri Bujumbura ukayinyegeza, wayinyegeza aho tutayibona. Ubafata convention center y'Ikigali ukayinyegeza, cyangwa Serena Hotel ugashira ahantu mu gikari kwera, ugatsika ahantu gahisha. Mwebwe muvuge ngo ibiturire biba byaturenze. Ushinzwe amazi ku ruhare rwa Tanganyika y'u Burundi, aya makuru arayafite. Kandi nubwo ntari bumuvuge mu izina, aya makuru arayafite. Ubwato aho buri arahazi, kapiteni w'ubwato amakuru arayafite, ushinzwe ikoranabuhanga amakuru arayafite. None muri guhenda Barundi, muraje mu bamwamwabiranye, ubwato twabubuze, bwa buri wirengero bwanyitse. Tanganyika yaburiye rero, bwapoteye bwagiye mu kuzimu, babujyanye hasi ku nyanja. Ingona yabumise, ingona yivumbagatanyije ikirabuhirika. Erega turaryambaye akawa muntu wo muri ninde. Aho rero umuhengeri wabujyanye, urabujyana burenga Tanganyika y'u Burundi, bufatiye Kongo. Umuhengeri wagomeza urabusunika, bwageze muri Tanzania, buzakomeza Zambia. Wahora niki? Hato tuzumva bwageze i Kigali. Bari kuba hacking ikoranabuhanga M23 irabufite. M23 kubukoresha ibyo ishaka kandi yabushimutiye, kandi akanagasuzugura. Nukukwereka ko M23 binibikoze, ibikwereka ko uri umuntu uciriritse, uri umuntu usanzwe, ntacyo uvuze mu biganza bye n'imbere ye. Kuko niba ushobora gufata ubwato burimwe abantu barenga 100 babukoraho, babubamo, babutuyemo, kuvuga ngo wabushimusa, abo bantu bose bagahuza inama, bagahuza umugambi, koko buno bwata babuzi n'ababwitegereje cyangwa n'ababukoraho. Donc uko Burundi mubuzi, ubu bwato burimo abakozi barenga 200 bakora ku murango no mwijoro.
bufite ibikoni, bufite abaganga, bufite ubuzima busanzwe, bufite amashuri, aho bidagadurira, ubwato burimo akabari. Ubu bwato ni bunini, harimo abantu bumva ubwato bakagira ngo ni bwa bwato tujya tukoreraho siporo twidagadura cyangwa twishimisha. Oya, ni amato rutura y'u Burundi yo muri Tanganyika. None se ubwato burabura u Burundi ko hacemo iminsi 2 bwabuze, ni iyihe nibura regisiyo bagize idasanzwe? Ni ijambo ngo twabuze ubwato ngo bari kuburondera nk'abarondera umuduga wibwe mu Buyenzi. Barimo baragenda badodora mu Buyenzi bati twabuze amato, ntayo mwabonye yaciye ngaha. Ariko narumiwe koko. Igihugu cy'u Burundi mwebwe mwacyambuye agahuzu ko kuba igihugu, ahubwo gisigaye ari igihugu umuntu wese afataho ijambo cyangwa avugaho uko abyumva. Igihugu cy'u Burundi kigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, cyageza ahatembagara. S'il vous plaît, igihugu cy'u Burundi kigeze mu kaga n'akangaratete kwe. Igitangaje kuri ubu bwato, Prime Niyongabo ntazi irengero, Gaspard Baratuza ntazi irengero, Ndayishimiye ntazi irengero, Reveriyane ntazi irengero. Aba ngaba nabo ni amakuru ubu bashyushye umutwe. None gasha umuhimbiri wadukinishije ninde? Uyu muntu washimuse aya mato ninde? Nta bandi bayashimuse, twere gubeshyanya. Ubwato bwanyu buri mu biganza bya M23. Niba mufite imbaraga murwane mu bubake, niba mwiyemera mwinjire ku ruhare rwa Kongo, mufate Sultani Makenga mumubwire muti turakurekura ari uko tuzaniye amato. Nta sahiri bushire amato yanyu atabagezeho. Nimufate Colonel Rugabo, nta sahiri bushire amato yanyu atabagezeho. Murebe regisiyo y'ikintu mwakora kugira ngo M23 ibasubize amato. Bitabaye ibyo muraryambaye. Kandi ni inkuru mbi. Inzego z'umutekano z'u Burundi zavugiye mu matamatama. Ushinzwe umutekano mu mazi niwe wavuze ngo amato yaburiwe irengero, kuko ari nawe wari ibiturire. Kandi nta nicyo mwamukoraho, mwaba muhombye. Ni umudede urimo indani, kandi amakungu agiye kubatwenga. Fuke ngo amakungu leta avuga ati ibi bibaho bite, bishoboka bite? Babibye amato kwere canke murigirisha. Ibyo bintu urumva wabibwira umuntu mufatikanyije urugamba nka Amerika, umuntu mufatikanyije urugamba nka Isirayeli, ngo amato ubwo se yaguha amato yo kugufasha ingwano nayawe bayiba bahite bamutwarira amato? Yaguha doroni bazikwaka ku rugamba? Yaguha intwaro nziza uhita uryibiturira ukaziha abanzi? Hano ifaranga riri kuvuza ubuhuha. Basoda b'u Burundi, uwo telefoni hamagaye ya M20 kamubwira ngo idolari rirahari, akora byose, atanga byose, M23 kagera ku kishaka. Nimugoroba nabibabwenda babwira inti ubu igisoda cy'u Burundi kigezaho kishyira mu biganza by'Imana ngo kisengera, kubera ko gusubira i Burundi ntibikunda, kurwana ntibikunda. Baca bakora iki? Nibagaruka i Burundi murabarasa, abandi mubaha ibihano bitabaho. Nibaguma ku rugamba barwana baricwa, banatsindwe batari butsinde. Ikiza ni ukwishyira muri Nyagasani bagasenga, bategereje umunsi wa nyuma neva arabavuyeho, cyangwa se nyine bagapfa bigahera, cyangwa se bakabona icungu rwa gasore irazutse uwitwa Dawidi mwarindiriye mwategereje akarokora u Burundi. Ariko aho igihugu kigeze, niyamye abantu bari kuvuga ngo amato yabuze rwose. Iryo jambo murikure mu kanwa kanyu. Kandi ejo nigeze ngira kuno hari ukuntu umuntu akora geste akagira kuno yenda uri kuvuga iminsi 2 cyangwa uri gutanga ubuhamya. Nge ntago njya ntanga bya bimenyetso bya Illuminati na Freemason. Oya, onodijes kwa General Yesu Kristo. Nisegwe rero ku muntu wabonye agafoto nashyizeho fite ibiganza bimeze uku, ntabwo nagashyizeho ngamije ngo gutanga peace. Oya, kwa General Yesu. Nje ndi umukristo Cyprus 100%. Rero wowe wakomeretse ntabwo je ndi umwibone, sinishyira hejuru, sinishima, jamais grand jamais. Ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa.
ndi umuntu wishima, nabikora, nakambara, nasitatinga, napostinga, ariko oya, uwirata yirate ko yamenye Kristo. Ibwo ico nacyo reka nkihoze. Rero FDNB yongeye guhena mu bakwe, yongeye gusebera imbere y'amakungu, yongeye gusebera imbere ya RDF, yongeye kumaramarira imbere ya Twigwaneho. Abantu babyina igisirimba bibereye aho bameze uku twita ko badakomeye badakwije, babashimutiye amato kagira inkuru. Jewe ushaka kuguma numva abantu bampaye amafoto bambwira ngo amato bayatsimbye ari muri Kongo. Ari muri Kongo. Twigwaneho nayo muveti turuwa bamaze gushimuta amato ya FDNB. Nibonera agafoto kameze uko. Yenda nibikunda cameraman aze ko kabashiriraho. Mugabo ubu bwato ntabwo ari ikibiriti, si imodoka, si n'ikamyo. N'imodoka y'ikamyo kugira ngo uyihishe byagorana vraiment. Ngo ikamyo bayibiyibuje ngo muri ville bibye rukururana, ngo bibye ikamyo nini makuzungu cyangwa sakitorosi, ngo none ngo Bujumbura yose ngo bayobewe ngo hiyo kamyo ngo yarengeye. Ikamyo ipakiye, ifite moteri, ifite GPS, ikagira kamera, abasirikare bafite ibyombo bakabashimuta, hakabura n'umwe utabaza ati dore nimurebe muvete turira tujyanye cyangwa Twigwaneho, muradutabara, ngo habure n'umwe utanga makuru ava ngo abwire FDNB ati ubu biraheze, hari umuntu uri kugambanira amato ngo ayashimute. Hakabura umuntu n'umwe wikora mu gahogo ngo yandike na message avuga ati nyamara ubu bwato mu minsi mike buraza gushimutwa. Ubwato bakabushimutana n'abari barimo bose, inkuru ikabacwe, umunsi ukarangira undi ukarangira. Uyu ni umunsi wa gatatu amato abuze, aburiwe irengero. Yagiye, yazimiriye. Ariko narumiye koko. Mubeshya badasenga, mubeshya batemera Imana, ni mubeshya batarize, ni mubeshya abantu batazi kureba hirya. Ariko twebwe nimuhagera muvuge ngo Prophète General Marite Kizire. Je nta muntu mpenda ngo ambeshye, amato nimwe mwariye amahera n'ibiturire, muyakingira ikibaba, abama barayatwara, bayageze iyo bagomba, bari kuyakoresha ibyo bashaka, kandi bashakaga gufunga inzira. Bazanabubasubiza washima, bazabubasubiza, ariko ni nko kukubwira ngo bakojeje urutoki mu jisho, nureba nabi bazarugaruramo barumena. Kabiri gatatu ngo mu rugo rw'umugabo nagasuzuguro, ngo igiti gikora mu jisho rimwe bwa kabiri kikarimena. Ubu gikozemo bwa kangahe, bazabugarura, kandi muzahita muvuga ngo bwabonetse, ngo bwageze ahantu hatari connection, ngo bwabaye ahantu. None ko butagenda ari bumwe, ntabwo bugenda ari bumwe, haba hari utwato duto tushinzwe kubukoraho paturuye. Ubwato bubuze connection, indege kajugujugu zitembera hejuru y'amazi nazo zibura connection. Rero bacya abantu nabo baroba nabo babura connection, ko mutaravuga ko ubwato buroba bwazimiye kuva Burundi bwikuki. Iyi niyo nkuru ya mbere badekaraye bavuga bati ubwato rutura bwa mbere bwashimuswe tubura irengero, tuyoborwa ubwaribwo. Ubu buzaboneka bahite barekarama ibindi ko bwabonetse nyine, ariko bashyireho impamvu. Gusa muravuguruzanya icyo mbakundira. Umwe azahita avuga ngo we muveti turuwa yari yagerageje kubushimuta ngo ariko igisirikare cyacu cyabugaruje. Undi ahita avuga toya ni connection zabaye nkeya, tuyoberwa iyo buri, ati ikiyaga ni kinini. Ntabwo muzahuza ururimi, kuko Imana yaravuze ngo nzabanyuranya indimi. Ntabwo muzahuriza ku kintu kimwe, muzahuriza ku bintu bitandukanye. None rero Twigwaneho, ubwo iyo twavuga ngo bravo muveti turuwa bravo, kubera ko niba umuntu ashimuta amato mu kiyaga cyawe, ayo mato yari afise ikimaze nka kiriya. Aya mato ntiyaruhukaga, kuba bizi yajyanaga abasoda asubiza abandi, ajyana ifungurwa agarura izindi,
aya mato yari afite akazi gahambaye. None inkomere zo muri Puezero, izo mu Minembwe, izi nkomere zose z'uru rugamba rumaze iminsi rubera hariya muri Twigwaneho, kandi kikubwira ko abantu ari abajama, babushimusa ubwo abayobozi ba M23 bazaga gusura Minembwe. Niho bwahise buburirwa irengero, hatazagira nuva muri Kongo akajya i Burundi, cyangwa nuva i Burundi akaza muri Kongo. Nibimara aba bayobozi bama basubiyeyo, ubu bari no kubureba, barimo barabwitegereza, barimo barabucekinga, bari kumenya imikorere yabwo. Aba bamani bamara kubukoresha icyo bashaka n'amakuru yose bamaze kwisubirira igoma, bazabubasubiza. Jewe aba basirikare ntabwo twakiranuka, oyaye. No mu gisirikare cya Yesu ndimo, iby'ubugoryi jamais, iby'ubupfapfa jamais, iby'ubuhoni jamais, ibintu by'imipyinato mu magara y'abantu kiziririzwa. Nitwa Prophète General Marite, simba muri nza. Ariko ibi mbivuze uko nababwiye ngo igikorwa cya Dawidi kiratangiye, narabibwiriye ngo igikorwa cy'umwami Dawidi kiratangiye. Nta bundi busobanuro bw'ibi, nje nubwo mbivuze cyangwa nkagaruka no kubikwereka, nta kindi kibyihishe inyuma. Iki ni igikorwa cya Dawidi. Bravo ku bari mu ruhande rwa Dawidi. Ubwo felicitation ku bantu bemera ingoma y'umwami Dawidi. Iyi ni ingoma y'umwami Dawidi iri kugirekura ibise buke buke, ikubita ibisanza buke buke. Mu kanya haravuka umwana w'umuhungu, tumwite Isezerano, tube tugeze Kanani. Niba bo ku butaka bari gutsindwa, nabo mu mazi bagatsindwa, bo mu mazi bakabanyagana n'ibyabo, mwabaya abanyazwe rero, mwashimuswe. Ni mwebwe, ni Babuloni yabanyaze, ni Ubuperesi, ni Ubumedi bwabafashe mpiri. Igisirikare cya M23 kirakomeye koko, gisigaye gifata mpiri abanzi bacu, kikabashimuta, kikabakoresha ibyo gishaka, cyarangiza musubiri wanyu. Kanagasuzuguro vrema, kanagasuzuguro. Iyo mba umusoda nkaba narabyize, mbafashe inkoho nkajya ku ruhande rwa FDNB, cyewe nkarwana nka Rambo, cyangwa nkarwana nka Schwarzenegger, cyangwa nkarwana nka Jackie Chan n'abandi bantu twagiye tubona mu buryo bw'amafilime. Ariko nkajya ku ruhande rwanyu nkabaha umusada, koko muramerewe nabi. Rega nimwiyumanganye, ibintu bikwiye no kuvugwa. Wewe Marite muranyiteje, babutwaye. Ongera usubiremo aka kantu niba babutwaye koko. Ndayishimiye. Ubwato babujyanye. Reveriya babujyanye. Baratu jewe nimumbabarire mu bwizukuri, babujyanye. Oyaye, je ngira ngo murimo murashaka kurunkwenza. Rero tubyoroshye, ntabwo mushaka kurunkwenza. Amakuru gena yahawe n'abari kurwana muri Kongo b'Abarundi, nibarije nabo muri M23, abantu banyura imbogisi bakabona WhatsApp yanjye bakama amakuru. Ubwato koko bwarabuze, bwaburiwe irengero, ariko aho buri naho muri M23. Ariko biramaramaje, biteye n'isoni. None nkaha wikura ijya shati iriho inyenyeri nka general, ukamanika hari ukavuga ngo mimi ko general kabisa, ko general wa wapi? Batwarana n'ibyawe byose, ibintu byose byo kurya babipakuruye babijyana mu Minembwe. Byari muri aya mato, ntabwo amato yari yonyine gusa, harimo intwaro, harimo ibyo kurya, harimo ikoranabuhanga, harimo inzandiko, harimo ibintu byinshi by'amaradiyo, harimo ubutumwa bwa Kongo. Ubu bwato bwarimo M23 irabangije, kubera ko ubu bwato bashimuse harimo ingabo za M23 za FDNB nk'igihugu, FARDC, Wazalendo, FDLR, abo kwa Nyamwasa. Hano kubera ko ari igisirikare cyo mu mazi, cyabikagamo ibintu byinshi. None amato bayashimuse, barayagambaniye, yarashimutwa, kandi konegisiyo bahise bayikuraho. M23 kimara kwinjira, banyuze mu mazi, barazamuka gushika bazamutse
kondigiso yose bayikuraho, babafata amatekwa. Ubwato muvete turiya bushorera iminsi 3 iri ku busaka, bari gusoma, bari gukuramo ibyo bashaka, babukoresha ibyo bashaka, nibamara babasubize ibyo nabo bashakaga. Kandi rwose tureke guhendana, namwe muzi amabanga yararimo, muzi ukuri kwari guhari, muzi byinshi kuri ubu bwato. None umwanzi arabujyanye, arahagiye, arasize, arigendeye, yewe mbaye uwande. Mu gisoda cy'u Burundi wagira ngo ushinzwe iperereza mu gisoda imbere muri bo ntakora kuko abayakora aya makuru yakabaye yazi icyo yarayabwiwe. Bifitiye buri muntu wese afite ibyo ajejwe n'ibyo ashinzwe, ariko ibyo kuvuga ngo muri twe ngo twicekanemo, apana, umuntu wese yibereye mu byiwe. Sinababwiye ngo hari hoteli iri hafi ya Tanganyika icumbitsemo abama, hari n'indi hoteli icumbitsemo abafaridesi. Ndayishimiye ukweza karambaraye, ibintu rero bihinduye isura. Aya mato ndaza kubakorera video yayo ejo n'amashusho n'amafoto. FDNB yere kuguma kubahenda cyangwa ibasiga inkori ku maso. Dawidi ku butaka arahari, yamaze gutangura ibikorwa bye. Dawidi mu mazi arahari, yamaze gutangura ibikorwa bye. Muri perezidanse niho tumutegereje ko naho turi bubone ibikorwa byiwe, no kwa Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege ntegereje Dawidi kuri bumubone. Habiri maze kubabwira ibimenyetso bya Dawidi byatanguye, biri public, bitari mu ibanga. Nta by'ikinyegera, ibintu biri public, nurebesha amaso n'ubwenge n'umutima wawe urabibona uko. Reka nkushimire wahisemo neza Imbabazi TV 3, ariko nuko biri, nuko gipanze, nuko kiri gutegurwa. Ubu dutegereje ibintu byose biguma byipasa. Natwe twimanukira buke buke dushyira amavi hasi, tuzamura icyubahiro, tuvuga ngo karibu Dawidi, tumuzamurira amashimwe, tuvuga ngo Uwiteka ni nahazwe kandi umukama ni nahazwe. Tugira amahoro. Yari Prophète General Martin, Imbabazi TV 3. Ndakengurutse basangira ngendo. Imana ibahe umugisha cyane.